pakat panapon po kay katamungan. Yabetala po karig panalangin tamo ring makatuking mass intentions. Para king kapasalamatan at kayadwanan ding makatuki at ding karelang pamilya.
cernui, et ad vivum documentum, nobut sedat ritsui. Lauset jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitisti eis, omne delectamentum ense habentem, oremus. Deus qui nobis sum sacramentum mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mystere venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. In divinong kapurian, mipuri ang Diyos, mipuri ang kasantu-santusa ng lagyo, mipuri Yesu Kristo, Diyos sampon taong tutu, mipuri ang lagyo ng Jesus, mipuri ang puso ng kakamal-kamalan, mipuri ang kasantu-santusa ng daya, mipuri kay Jesu Kristo king Santissimo Sacramento ning altar. Mipuri ang emunanong degulan na induning Diyos si Maria ang kasantu-santusan. Mipuri ang mapalad at emimusinga ng pangakagli. Mipuri ang maligaya ng pangadalabanwa, kaladwa ampon katawan.
Mipuring lagyo ng Maria, Virhen ng Ponindo. Mipuri ang kalinis-linisan na esposo ng Virhen Maria, yung maligayang San Jose. Mipuri ang Diyos, karingkayang angeles, sampon santos. O Sacrament Most Holy, Maya pagat panapon po kay katamungan. Yabe tala po ring makatuking mas intentions karing kay katam panalangin. Kapasalamatan at kayadwanan ding makatuki at ding karelang pamilya. Pablo and Reynalda Gyao, Constantine, Bless, and Christopher Apinmuar, Richard, Paulo, Ray, and Ricardo Gyao, Teresita, Renato, Rodrigo Cuenco, Wendy, Bernald, Christian, Christopher, Cristobal, Cedric, Lisa, Eleonora David, Jam Lebria, Gyao family, Feliciana Tubia, Oscar Bustamante, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, Frederick and Jen Castro, Cheryl Regala, Adi and Otis Riley Laksa, Ireneo Canglas, Consolacion David, Jose and Juliet Rivera, Joel and Ann Hinco, Josie, Jack and Jimmy Hinco, Nicolas and Ami Sikat, Orlando and Julie David, Jillian and Nina David, Joseph and Patria Gonzalez, Nicole and Ethan and Gabriel.
Anting meto nga familia makatipon tamo king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Jesucristo, ing lugod ning Dios, ating pamakisan metong ning banal espiritu mantabe kay kayungan. At kay kanti mo rin. Kaniti pong Biyernes, king 18 Domingo ning karaniwan na panahon misan pa, makatipon tamo, arapaning dulang, king paligid ning dulang ning hapong Ginoo. Ban manyawad karing kayang pakalulu at pasalamat karing alangagang grasyang pagkalub na kay katamo. Ganakan tala retang pinandit, a pinili tamong lugod. Pinili tamong lumawot, king pangayabala, para karing taong mangailangan. Pinili tamong inkomportable, at tamo may kipamusan king krus na rin ka para tamong tao. Manyawad tamong sikanan, ampon kapatawaran. Ikang magligtas karing taong pinili mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang mamablas king balang metong agpang king dapat na Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang babyelunus, ikang babyetula karing taong kaluguran mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, iyuli na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning metos sikluban, sa sambanda ka bilang Ginoo. O Diyos sa kapilan man malapit kaya kami, matula keng mamaos ibpake ka. Ibat kaniting yatong alang kapanatagan, makabalikid kami king kekang kasunduan. Papanatilyan mo keng misasan metong king kekang kapayapan, panatag king kekang lugod. Itiyaduan mi king kapamilya taning ginuming Jesucristo ng anak mo. Mabibiyempon mag-ari kang bemot ning banal Espiritu Dios, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng propeta Naum. Lawan niyo, daratang niya ing tubod, babo ning bundok. Magdalayang mayop, abalita. Daratang ne, bang ibalita ing tagumpe. Memalen ning Huda, pagmasosyan niyo la, ringke kong fiesta, at tuparan ing pangakong penatayo king Diyos. Enala lumusob pa si bayo king bansayo ring marawak. Lubos na lang mesintang. Uling malapit na niyang ibalik ning Ginoo ing dangalan ning Israel, itang dangala na bayo repe nakawanan ding kasalang. Makalunos siya ing malaram at makamates syudad. Mitmuya king pibandyan, bang panakawanan at samsaman. Ing-inge ning latiko, kekong pakiramdaman. Ing kurog ding parulang, ing lukso ding kabayo, ing-inge ning karwahe. Lulusob la ring lalaking pakasake kabayo, kikislap la ring espada at tandusda. Matas la pangatambak ding bangke, ela mabilang-bilang ding tawong mete, ding tawo, mga takid la, karela. Kapnanda kang dinat, ilako dangalan, at mga takutan la, ring keka lalawe. Ding sablang manakit keko, mga paurong la. Sabyanda, mibagsak ne ing Ninibe. Nino ing munye lunos keyo, nino ing mamatula keyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibat tamo, ako ing mamatol kamatayan at babye-bye. Ulitan tayo po.
Ako'y mamatul kamatayan at babye-bye. Datang ing panahon ang may baksakla, ingaldo ning kawakasan da malapit na. Iligtas na la ning Gino, ring taong pinili na. Karetang keya susuyo, malunos siya. Pakibat, Ako'y mamatul kamatayan at babye-bye. akit yukeni, king ako, yapin yako, at ala ng Diyos, subali kanako. Makamate ko at babye-bye, manyugat ko at pakayap karing sugat. Pakibat, Ako'y mamatul kamatayan at babye-bye. ing kakong makintab ay espada, kakuyang itayis, at ing ustisya, kakong ipayiral. Parusan kula, ring kakong kasalang, at detang kakumwa, kakulang ablasanan. Pakibat, Ako'y mamatul kamatayan at babye-bye. Ing ginuman tabi yake kayo. At kekan timuri. Pamamasaking mayap a balita agpangkang San Mateo. Igaya keko Gino. Inyang miras siya Jesus bandaking balening Cesarea de Felipe, kitang nakaringkayang alagad. Agpangking sasabian daring tao, nino kano'y anak ning tao. May kibatla, ding aliwa sasabian daking ya iwan na maminiyag. Ding aliwa sasabian dang king ya i Elias at inamang sasabing yaing profeta Jeremias o metong yakaring profeta. O ikayo nga nang kinutang karela, nino ako. May kibati Simon Pedro, ika ing Kristo, ing anak ning Diyos sa mabye. Ang ng Jesus kaya, Simon anak ng Juan, mapalad ka uling sinabi mo meni batan king tao, nune kang ipakong at subanwa. Ya mismo yung pepabalo kanita keka at ako sasabihan ko kaya kayo. Ika i Pedro at babo naniting batu italakad keing iglesia ko at ding pasbul ning impyerno eres sambutan. Ibye ko lake karing susi ning kayaryaning banwa. Nanuman ning emo ipayintulot ketiking yato, emo naman mipayintulot karin banwa. Nanuman ning ipayintulot mo ketiking yato, karin man banwa mipayintulot. Kay bat nanita, penabili na nalang maigpit ding kayang alagad, king era panyabian kanino man, king yaing Kristo. Manibat kanita Jesus, ena nanilinihim karela, karing kayang alagad, ing kailangan ng munta Jerusalem, at dumalan da kalakasakitan, king gamat daring makatwa na ning balen, ding pamuntok daring saserdote, at ding eskriba, at papatere, dapat king katlungal do mi pasublian yang miye. Tiki ning Pedro king meto nga sulok at nga nang tinutol kaya. Ginu, nasa paintulot ning Diyos yan. Kapilan man sukat yan malyari kaya kayong makanyan. Inarapan ning Jesus si Pedro at nga na kaya. Mabating ka, Satanas. Metong kang bisang mo niya sa gabal kanako. Pamisip mo king Diyos, nuneking tao. Sinabi ng Jesus karing kayang alagad, ninumang bisang tuki kanako, sukat ng isakwil, ingkeyang sarili. Pusana ni ingkeyang krus, at tukiya king kagulutan ko. Ulinging ninumang bisang sagip king biena, mawalaya kaya. Dapoting ninumang midawon king biena alang-alang kanako, ya ing magkamit biye. Nanupin ing apalaning tawag yang aban dine ing mabilugayato. Dapot king antika niya na paralan, mawala ni maning biyena. Kabudmete yung tao, alayang arapat nanuman para abawi na yung biyena. Inganak ning tao, datang yakambening kayo payanang ibpana, at antabayanan dering kayang anghel, king panyatang na, ablasanan ing balang metong agpangking kayang depat. Sasabihan ko kaya kayo, ding aliwa kaya kayo keti, era takman ing kamatayan, hanggang ere akit datang keti
antimong ari, ing anak ning tao. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian keko, Kristo. Ipano payayo po nung apansinan niyo po, kitang mumunang dake na po ng ebanghelyo, dimdam tane po napon nita. Mabating ka Satanas nga ng Jesus kang Pedro, at siglong kaya po yung ebanghelyo ng Aldo. Uling buri ko pong akit tayaing pangasuglong na po ng ebanghelyo napon, katayid ne po yung ebanghelyo ngeni. Atin ko pong palagi, I don't know if you will agree with me. Palagi ko po, ing impyerno, mo kabud, mapali. Nino pong bat na impyerno kaya kayo? Atin pong makapagsabi na ano pong pakiramdam ka rin. Palagi ko mo po, naman puling bat na ako ka rin at taga ko ka rin. Pero palagi ko po yung impyerno, mo mapali. Palagi ko po yung impyerno, marimlaya. Marimlaya yung impyerno. Gusto niyo pong ipaliwanag ko nung bakit. Kaya katabong pamigunam. Satanas, demonyo, Diablo, makanya ne waring aus tamo karetang aliwang tao. Ngayon ko po balo ng ating kong ausan makanining tao, demonyo, Satanas, Sadam, detang makanya naus ta karela, Diablos, detang taong marok, taong masama, taong saksakan ng pagkabayolente, nananakit, detang taong makamate, taong makatakot, taong makapangilabot gagawan, aus tamo karela, demonyos, Diablos. Pero ingkutang, makanya niya waring klaseng tao Pedro. O ba't inaus ning Satanas Jesus? Mabating ka Satanas, nga nakang Pedro, mabating ka Satanas. King dimdam tamong ebanghelyo, nanuwaring gewa ng Pedro. Linaut ning Pedro Jesus. Linelene, nga na ng ebanghelyo, linelene, dela ni king meto nga sulok Pedro Jesus. At sakane, penyabyanan ning Pedro Jesus. At king palagi ko po, niya mo penyabyanan. Pinagbantaan pa niya ang ating Panginoong Jesucristo. Nga nanuwaring sinabi ng Pedro, bala mo wari makanining sa sabyana. Ginoo, ninano na kaman. Balo mo naman pikapalyanda ka Jerusalem, panasakitan da ka rin. Numano ka rin, o ba't mumunta ka rin? Panasakitan da ka mo ka rin. Bakit ka pa mibabalik ka rin? Nga nawaring Pedro, ing pakibat ng Jesus. Nano pong sinabi ng Jesus kang Pedro? Satanas, mabating ka Satanas. Nga na. Commonly, we perceive Satan as someone masigla, kule maluto ya balat, atin yang sunge, atin yang mataramaiki, atin yang tatal na emperador, atin yang tatal na tinidor, atin yang tatal na tinidor, matuling ya mata, maputi ya ipan, matuling ya labi, sakaya maili. Makanya ning lawe tamo kang Satanas puwari. Karing eksorsisi makakit tamo, karing pelikulang makatakot, masiglaya, matsuraya, susulapoya, magwalaya. At palagi ko, Satan wants us to see him that way. Burinang Satanas akit tayo, matsura, makatakot, masigla, na hindi natin namamalayan sa buong pag-aakala natin ganun si Satanas. Pero madalas, Satanas, tahimik ya, makayamay ang lalawen, minsan maganakaya, man susulapo, parang maamong tupa, lawen niya po yung kasiping yu. Ay ako po sasabihan na Satanas yan, lawen niya mo po yung kasiping yu. Minsan, Satanas, kawangis yang anghel. Minsan, bala mo mahayap yang pastol.
Naakayin ka sa sariwang pastulan at payapang batisan na hindi natin namamalayan nakukuha na tayo ni Satanas. Hindi ba minsan nagiging makasarili ka? Palagi mong kukutang bayo ka subaw. Nanuwaring pakinabang ko ken. Ot sopan ke, ot dinan ke. Minsan naman mitatas kalawi king sarili mo. Hindi nilaw kamukha, dako kalupa. Aldo sisimba ko, malapit ko kangamong, maganak akong tao, mapangadi ko. Mitatas kalawi king sarili mo. Warit, sinabi ng Pedro kang Jesus, Panginoon, huwag kang pupunta doon, mumunta ka rin. Dakal ka, kapate ka rin. Sasaktan ka lang nila doon. Magsasalita sila laban sa iyo. Pakulong da ka rin. Kenita na mo, Ginoo. Kenita na mo. Nakamumunta ka rin. Mas mabanglo ka lagyo, Kenny. Sikat ka, Kenny. Baladapi ni kay Juan Bautista. Baladapi ni kay Elias. Kenny na kamo, Ginoo, nga ng Pedro. Abayan da ka, Kenny. Kenita na mo. And I think this is what is satanic. Ing makasatanas ay ikit ng Jesus kang Pedro. King gulot na ning pamag-alala ng Pedro, kunwari mag-alalayay Pedro, bala mo'y katamo. Natural mo naman, apilinan mo yung kaligtasan ng sarili mo. Natural mo naman, mayap naman. Itang pilinan mo ing mayap, itang manyaman, itang makapaldan para king pamilya mo. At hanggat maaari, miwas ka king pate, wari. Miwas ka king sakuna, miwas ka karing kapate. Pero iniing mensahe ng Jesus kay katamo. Kalupa kang Pedro, ing kalaban, Satanas, magariya, potang pipilinan tamong lumawot, king abala. Potang pipilinan tamong lumawot, king pangayabala, ban sumaw para karing mangailangan. Potang pipilinan tamong lumawot king abala. Potang pilit tamong iiwasan ning abala. Uling etabisang mayabala ban sumaw. At bakit ko po asabing marimlaying impyerno? Karen pong dinanas na kaya katamuing linugod. Karing sininta o minsan pa karing miyasawa, daratang itang panahon na nanlamig na siya, nga tamo. Nanlamig na siya, merimlane ka na ako. Alane mang gagawang marok, pero alaya rin gagawang mayap. Kabudyatso ken, alayang gagawan ka. Nanlamig na siya, nga tamo. Kung kaya tating ko pong hinala, ay impyerno, yabo mapali. Nune marimlaya naman, saksakan king dimla king impyerno. Bakit? Uling at sula ka rin ding taong naroon na mga taong pinili nilang manlamig sa panahong kailangan ng init ng kanilang pagmamahal. Naroon na mga taong pinili nilang walang gawin sa mga panahon na meron sana silang nagawa. Naroon na mga taong pinili nilang ipagsawalang bahalang paghihirap ng iba. Mga taong ayaw nilang buhatin ng krus at ayaw nilang lumakad sa daan ng krus. At palagay ko po, kaniting dirimla na namang panahon, palagay ko po kaniting panahon na kailangan tamong abalo, mabiyasang pasibayo, ban ibalik, ing pali ning lugod, lalong-lalo na karing taong mangailangan lugod, karing pakakalulo, alimu king kwalta, nune salat king kapanamdaman, detang puro marimla na ing karelang panamdaman, uling alang lalapit, alang bisang tagkil karela, ita mo sanang panamdaman taming lugod ding Diyos, ing pali ning kayang lugod, ing pali at milalablab sa sagradong puso ng Jesus. Ikatamo sana, ing manatad pali ning lugod, kareng taong mangarimla, kareng taong may laot lubking Diyos. Masakit, tutu, pero maulaga,
Eta ko kutang nung masakit gawa nini. Kutang tamo nung maulaga. At potang ikit tamong maulaga, sana gawan tamo. Ing panagkat ng Kristo kaya katamo e puwari. Nino man, ing bisang tuki kanako. Kalingwanin kayang sarili, pusana ning kayang krus, at tuki ya kanako. Alangaliwang paralan, nune pusanan, ing beyata ning krus. Alangaliwang paralan, nune makipamusan, kareng ating mabayat a krus. Alangaliwang paralan, ban maging Kristiyano, nunemo king dalan ning krus. Amen. Talakad tapo ngeni para king panalangin ding malda. King mataning yato, i Kristo metong yang revolusyonaryo amenyawad metong nga makasandatang pamagalsa. Nune metong a radikal na pamagbayo king sarili, kapamila taning pamamusan king krus, at pamakipusan karing krus daring kababayatnan. Nga tamong manalangin Ginoo, abating misa ing kekeng bie alang-alang keka. Ginoo, abating misa ing kekeng biye alang-alang keka. Para ka rin sablang Kristiyano, isakwilda sa ing karelang sarili, usanan de ing karelang krus, kambening kapanayan at lugod, at tukila kang Kristo, bang makarakela king kayang ligayo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, abating misa ing kekeng biye alang-alang keka. Para karing bisang sagip king biyero, uling tatakot la king krus, at karing sakripisyo, at alastas dasa, king abating da ing biyero, king kabilugan alang angga, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, abating misa ing kekeng biye alang-alang keka. Para karing alanang aliwang arapan, nunena mo ing gawa pang dakal akwalto, at alastas dasa ing karelang kamangmangan, uling agyamang kapamilatan ning sablarang pibanjan, era asali imbye, potang datang na ing kamatayan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, abating misa ing kekeng biye alang-alang keka. Para kekatangan, ing kekatang kapanayan para king alang-anggang tula, kambenang Kristo, alalaya nakatasano, king kekatang obro, at karing kasakitan ning aldo-aldo tang pamibiyebye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, abating misa ing kekeng biye alang-alang keka. Oy pamingat subanwa, potang datang ne ing anak mo king ganap mong ligaya, mabilang kesa na karing ablasanana. Abalo misa ng idake ing pali ning lugod mo kaya kami, lalong-lalo na karing merimlana, karing linaut lub kaya ka, at karing taong mangailangan. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kanakot kay kayong daon matanggap ya arapaning Dios, ipanglubos mayupaya. Tanggapan niya saning Ginoo ting daon karing gamat mo, ting kapuri at kalgaya ning kayang lagyo, ting kekatang ka sa plalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, tanggapan mo reting kekeng ayin, at manano na sanang iting sakripisyo ning kapurian, padalisaya na kay puso at kaisipan, at gawa na king parating maong sumuyo keka, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo, At kekanti mo, iyat nayo ring pusoyo. makayat nanot, Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. di karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid ding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Dios king alang anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yeso Kristong ginumi, king dalise lugod, pagmasusyan mi ingkeyang kamatayan, king mabye kasal pantayanan, papasag mi ingkeyang pangasubling mebye, king ganap a kapanaligan, panayan mi ing panyatang ng mitmong kaligayan, ulinita, kambering sablang koro ring angeles karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami kingalang tuk ng dang pamamya kapurian keka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya, banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya, mitbuyaing banwa, mitbuyaing yato, banwa tiyatu mitmu, kingke kang ligaya, Hosana, Hosana, king kakatas-katasan, banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya, banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya, mapaladya, mapaladya, naratang king lagyo ning ino, banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya, banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Tune kapin banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwane ing tinape at pepasalamat yakeka, piraso ne at binyene karingkeyang disipulo ngana, tanggapan yeti iko nganat kananiye, itiya ing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinwane ing kalis. Pasibayo yang pepa salamat keka. Binyene ing kalis karingkay yang disipulo ngana. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan na mibubu para ke kayot para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Ni Cristo ebea, ni Cristo tatangya paking kawakasan ing panahon. Datangya paking kawakasan ing panahon. Datangya paking kawakasan ing kawakasan ing panahon. Inyangin ni gaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon mi ake kaiting tinape ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing te palyarian mo kaming matampang talaka darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, king ikamingan sanang mi sulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kamben ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Arsobispo, iamong Raul ing kaya kaming Kura Paroko at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayangon na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye lang angga, ban kayabe ng Mariing Virhen induning Diyos, kayabe ring apostol lalong-lalo ni Santiago at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon puryandak at paligayan, kapamilatan ng Yeso-Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ipangmayupay ang tutu, kagumning Espiritong banal, pupuryanda ka at parangalan, manggaman kingalangangga. Amen, 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 amen. Anting meto nga familia, mahusta mo ngeni king ipatamong at subanwa, aminatad king kayang mapaling lugod kaya katamo kapamilatan ng Kristo. Kami at subanwa, isamba niyaing lagyo mo, datangke kami ing kayarian mo, ipamintuan ilubog, eti sulip antipanwa, ipamintuan niya ilubog, ing kakanan king Aldo, yemo ke kami king Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ring salamin.
sala que kami emuke pai saul king tukso ulay kabus king maron. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarianing kayo payan ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pon mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. King masayang paralan ni daketa pungen ni king balang metong ing tanda ning kapayapan. Kapayapan. Pakamalan kong kakaluguran, yo'y kordero ning Diyos. Yo'y Kristo, ing lupa ning lugod at pakalulo ning Diyos. Yo'y milalakoking kasalanan ning yato, mapapalad tamo'y katamong mayayaos, ban makirake king apunan ning kordero. Ginuwi ako matampan tanggap kaya ka, dapat kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, pagkalubme kaya kaming katawan at daya ning kaya kang anak, ban ibayo ing kaya kang biye karing puso mi, king kaya kang pakalulu, pihuan mo sana ing pangat busmi, at tayran mo kami king biye alang angga, apag masusan mi kaniting Eucharistia, itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing kalaban, isatanas, mapanlin lang ya. Eya mo makatakot, minsan mamo yang lalawan, minsan eme mo apansinan, yan ang kekang kasiping, yan ang tatayid keka, aliwayang Gino. Minsan, karetang kabilya naman yaman, kari nakapanedadalan, ban kekang iwasan, ing pusanan, ing krus ng Jesus. Tandanan tayong panagkat ng Kristo. Mayan, pero inimuing kayang kayawsan. Ninumaning bisang tuki kanako, kalingwaning kayang sarili, pusana ning kayang krus sa tukiya kanako. No more, no less. That is the minimum requirement to become a Christian. Ing ginuman tabi kay kayo. At kaya ka, At bendisyonan na kining Diyos ang malugod at mapamakalulong tutukang beda rin kay kayong familia at pakamalan king biye, ing iba, ing anak, at ing banal espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, pamatulan niya ing Gino, karing biyeyo. Salamat, Salamat King king Diyos. Diyos.